slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I... Buat asinan sayur guys, asinan bening, rasanya seger, mantul banget guys. Jangan lupa subscribe ya guys, dan jangan lupa like juga, komen ya guys. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya juga ya guys. Jangan lupa subscribe gratis, tis. Mau tahu cara buat asinannya? Ikutin terus ya guys, jangan kemana-mana. Guys, untuk membuat asinannya ada toge, kol ya guys, wortel sama timun ya guys, 3. Nanti kita buat asinannya yang bening ya guys, mantul guys, seger. Nanti kolnya sama wortelnya kita potong-potong juga ya, timunnya juga ya guys. Ini ya guys, cabai dan garamnya ya disesuaikan saja sama sayurannya aja ya guys, asinannya ya. Kita ulek ya guys. Ya guys, sudah ya. Ini sayurannya ya guys. Ini kol yang sudah kita iris-iris, sama wortel sudah kita iris-iris, sama toge ya guys, sama timunnya juga nih ya, udah diiris-iris ya guys. Kita masukin bumbunya ya guys, simple guys. Kita masukin ya guys. Ini ya, kita kasih gula. Aku 1 sendok makan. Sedikit lagi deh. Tergantung selera ya. Kita kasih cuka masak 2 sendok ya guys. Nih 2 sendok makan, atau 2 tutupnya aku nih kayaknya. Kita kasih air. Ya guys, kita aduk ya guys. Tuh guys, mantap guys. Airnya air mie yang udah dimasak ya guys, air mateng. Ini kebanyakan sayurannya. Mantul guys, aduh seger banget. Mantap. Ya guys. Penampakannya seger banget ya guys tuh. Pedas, asam, asin, manis, seger guys, digabung jadi mantap. Udah jadi tuh ya asinannya ya tuh.
mantul banget guys, seger, manis asam asin, seger banget nih guys ya guys. Mantap, asinan bening ya guys, asinan bening ala Desulung Nur. Guys nih, asinan ala Desulung Nur nih guys, coba. Guys, kerupuknya lupa. Ya guys, pakai kerupuk nih tambah mantul. Tuh guys, mantul banget guys. Rasanya sempurna. Mantap ya guys.